Marjong kini ginong kersan hadir kita kersan pra pila wani iba wala ka result kampat kod nre kadang don sa kumba siraw ni ay mentaka jing tam kala koy kilailak ay andre wala kata nakalian jogi paiba ng kersan joga BPP kelas dang bansak man ba dia rista lupa madum ta i kumba kilatip lupa ya kata jing job jongki bat hakaju kopor kilaya keren bat ngin sai keren ru bat uwe ni ki MLA joga maulai joga seng BPP ba Bright Starwell uban sa ong penbenai ba yang i khendat kei ka rai joga parti hak ne kasi lada kadon ka jing job kumba kila skopu lupa kan kum ka jing syak ba kipat ba hadir jongi Nikong ni syak je kuat balayu. Nikong ni syak kuat balayu you nombor dong thau number di ling ba ka ding snake jo ba na kalian ka voice of the people party ling ba Dr. Ricky Ejisingkan ngilayo akan ke job ka badan program ka batam de kibunlak bat ni kumban cuputkan mau le si kala bande ka bakhadu ba na kalian ka seng rulum kayo ka job nang ni po ka si jenca jongi ka de snap kan kanai spa proposing ba teman basan bajubon karuki te hapsam kanai punri la job di independent candidate Professor Jijiswal te nadu ta kisem kala job da kaseng congress kabla mi khmat ngi te kalong ka buram bat kadi ka record atat ba hadin bun klik islam ba ka seng rulum kala yo ka job nang ni na po ka shilo parliamentary seat bat kum ka we banang ni ngin pani ngin susu sai ya ka bor ka jong pai ba ka kiwi pat ki badan kiwi ki bayakun bar pesya kum ka NPP ba ka UDP ho nyamla balan ki khambun ya ka jujon ki MLA Henry haba khadu ka bakongsat kamri ka jungbun ka MLA haba hani ki susu ba ka de ka bor jong pai ba te wat wala da ka VPP ka seng ka banami thamai hausa maraja rapuai ka badan sawat ka MLA kalapni ya ka de ka buram ka bakrau lesi kan de ka buram ka bakrau ka jala bangangis ka banang ni syakmat kanwan sisa ka jingkala ka bopai ba ula kami bolab la borosikata kisnam Nasyar bajok la job baik belum nyau cuk gini la job baik la job baik dan kam nyau cuk siap je minta siap mau ngap sang kalian berapa bala job siap Marbisu mau kenan. Iba pila syak lupa boleh. Berapa bulan kan? Ayah kemudian tiap aku nak tu ke muslim. Mana itu pra dan datang kena ni pek kau pun. Kiwi ki parti bat kumno. Kiwi ki parti kumno. Ani memang kiola malah kiwi parti. Ikermen kumno no pra. Ikermen bon ki jengkermen ki pateng ki jongi. Ki pateng ki khon ki jongi. Kan im kari. No ikermen jopi mata. Ngamla iyo kumno. Ngamla thau syo. Da thau kilo da la si palak. Syak.
ngipet kat kum katren hi hadu menta antrai ngin dum artatin ba kum ka party ngin yo ban khet ya ka jing job henrei wala kataru ong tungin am hadu ban dekut ka counting ngin dang ye kendu ho gidon ki plans tang ba ngin dang hab ye kendu bat ki party leadership ke jongi khendiat bat ngin se inform accordingly pai ba ula ban sat kemen nadu nani lenter ke lenti bat ngin se inform accordingly kum do ka plan ke jongi nang ni hadian ba nglayo ya ka result bangin mi na kani ka cakah pihak ban sutu kani dika MP election ketika MP election bat ko menglaong hi election campaign ke jongi ong pe wat num stu bakla ka ke state assembly election te henrei ling ba kan election MP yen yu i ba upat ba apo ka jala ka jongi kamut ula dap harendang long frustrated habi di ba kan government ka balasan syaringi mentala henrius nem tam te nge scam ka jingi kun ka jongi kum mangi ong hi kampat kun ka jingi kun ka jongi nang ne skmat ngi nang penklan bat ngi kerpat e upat ba bau nang ai kersan ngi don rekat bat ngi bat ban penpoy ngi syakathong bani oban sensyar ya kan ka jela ka jongi